Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Thank you. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri ku mirongo migufi ya shortwave ndetse n'ahandi hose udukurikiranira. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 27 z'ukwa karindwi. Mu Burundi bamwe mu bashinga amateka bo mu ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba ko ibihano byafatiwe umugambwe wabo bigomba gukurwaho kugira ngo rikore ryisanzuye. Mu kiganiro n'abanyamakuru batumije uyu munsi bashakaga gutangaza ko tudatahura ukuntu inyandiko zose zandikirwa nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano sanga ataco azivuga ko mu gihe tubona ko izi nyandiko zisa n'izimaze gushika ku ndwi. Mu Rwanda hari kubera imurikagurisha mpuzamahanga ry'ubuhinzi rifite intego yo guhindura ubuhinzi hifashishijwe ikoranabuhanga. Ushobora gukora home decoration igizwe n'imboga zitandukanye, bikaba ari ibintu bizana n'umwuka mu rugo uturuka ku bimera, ariko ari n'ibintu biri consumer. Mu mikino y'igikombe cy'isi cy'abagore kibera muri Australia na New Zealand, Nigeria imwe mu makipe ane ahagarariye umugabane wa Afurika yakoze ibisa n'ibitangaza itungura Australia yateguye amarushanwa yitsira ibitego 3-2. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane, ibi biganiro biyobowe na Nina Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye. Loni iravuga ko uku kwezi kwa karindwi kugiye guca umuhigo wo kuba ugushyushye kurusha andi yose yabayeho ku isi. Ibipimo bishya byerekana ko ibyumweru 3 bya mbere by'ukwezi kwa karindwi byarimo ubushyuhe budasanzwe. Impuzandengo y'ibipimo by'ubushyuhe ku isi yazamuwe cyane n'ubushyuhe mu Burayi, muri Amerika ya ruguru ndetse no ku mugabane wa Aziya. Ikigo gishinzwe iteganyagihe ku isi cyavuze ko igabanywa ryo gukoresha ingufu zihumanya ikirere byihutirwa cyane kuruta uko byari byarahoze mu bihe byashize. Umuyobozi wa Loni Antonio Guterres yasobanuye iyi mibare nk'ishyano ku mubumbe wose w'isi. Ingabo z'igihugu muri Niger zashyigikiye abasirikare bavuga ko bahiritse ubutegetsi bwa perezida watowe Mohamed Bazoum. Itangazo ryashyizweho umukono n'umugaba w'ingabo ryavuze ko rishyigikiye ihirika ry'ubutegetsi mu kwirinda icyo ryavuze ko ari imirwano mu ngabo. Bwana Bazoum ukorana bya hafi n'ibihugu by'Uburayi mu kurwanya imitwe ya Kisilamu yatawe muri yombi kuva ejo hashize ku wa gatatu n'abasirikare bari mu itsinda ry'abamurinda. Wayoboye uyu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwe yashinje Ubufaransa kwirengagiza icyemezo cyo gufunga imipaka y'igihugu bunamanukirizaho indege ku kibuga cy'indege. Umuryango w'ibihugu bya Afurika na Loni byamaganye iki gikorwa cya gisirikare, bisaba igarurwa ry'ituze rishingiye ku itegeko nshinga. Mu Burundi bamwe mu bashinga amateka bo mu ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba ko ibihano byafatiwe umugambwe wabo bigomba gukurwaho kugira ngo rikore ryisanzuye. Ibyo babitangarije mu kiganiro bahamagajemo abanyamakuru ku cyicaro cy'igikuru cy'iryo shyaka kiri ku mutumba mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura. Ariko ikiganiro cyabanje gukererezwa n'igipolisi cyari cyababujije guterana mbere yo kubareka bagakomeza ibikorwa byabo. Abo bashinga amateka bagera kuri 20 bashyigikiye umukuru wa CNL Agathon Rwasa, bavuga kandi ko bababajwe no kubona minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu atabasubiza mu mabaruwa yose bamwandikiye bamusaba kureka ishyaka ryabo rigakomeza gukora. Navuganye n'umwe muri bo batumije icyo kiganiro, ni Pamphile Marayika, abanza kunsobanurira icyatumye bahamagaza abanyamakuru kuri uyu wa kane. Mu bisanzwe abashinga amateka twarasinye urwandiko rwo kwiyamiriza ingingo yo ku itariki 4 y'ukwezi kw'indwi 2023 y'akagwi k'abantu bari bavuze ko bahiritse umukuru w'umugambwe bidaciye mu mategeko, bakaba bari babikoze batakiri mu rwego na rumwe rw'umugambwe, kandi ukaba babikoze mu gihe
nyakubahwa umukuru w'umugambwe nawe yaheruka kubakura mu rwego rukuru rw'umugambwe yisunze ingingo ya 47 y'amategeko agenga umugambwe. Rero uno munsi naho twari kugira ngo tuvuge imbere y'abamenyeshamakuru yuko abashinga amateka n'umukenguza amateka batuwe mu mugambwe CNL mu kino kiringo ca 2020 na 2025 havuyemwo baje bashinga amateka bari mu akaja kagwi, yuko tudatahura ukuntu inyandiko zose zandikirwa nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano usanga ataco azivuga ko, mu gihe tubona ko izi nyandiko zisa n'izimaze gushika ku ndwi. Izo nyandiko ni inyandiko bwoko ki zibirimo butumwa ki? Ni amadeclaration agenda yandikwa, bose bagenda bagaruka ku gusaba nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati gukuraho bijya bihano yafatiye umugambwe mu ikete ryo kwa kabiri z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ahagarika ibikorwa byose by'umugambwe, no mu ikete ryo ku itariki 17 ukwezi kwa gatanu aho avuga yuko atemera ibyavuye mu makoraniro kaminuza abiri yatunganijwe ku itariki ya 12 ukwezi kwa gatatu niyo ku itariki 30 ukwezi kwa kane, avuga yuko ayo makoraniro kaminuza ataciye mu mategeko. None ko wumva mwandikira umushikiranganje ntabasubize, ubwo ibyo mwatangaje uyu munsi n'abadepite birahindura iki? Oya, turizera neza yuko azoteba agafata ingingo yo kurekura umugambwe ugakora, na cyane ko na nyakubahwa mukuru w'umugambwe aheruka kumwandikira amusaba gusubira gukora ibikorwa. Ego mbere yakana nifuza nuko baho n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe kugira ngo hashobe gucatorerwamwo umuti w'ibibazo byose bihari. Abo bahinduwe bashatse no kwirukana mukuru w'umugambwe bavuga ko ibyo ngibyo bitemewe n'amategeko y'umugambwe, kandi ko ngo Agathon Rwasa ayoboye umugambwe nkaho ari ubutunzi bwe bwite. Bo gutuka nta gutorera, bo bateza kuvuga ibyo kugira ngo barabe ko bo mucafuza, ariko nyankambwa zoze zirazi ukuri, zirazi ubutwari bw'umukuru w'umugambwe, baramuzi kuva kera. Ni kubera ko ibiko biravugwa n'abantu 10 gusa, abo bantu 10 nibo bagumana ukuri gusumba abo bantu bose, na cyane ko hariho n'inyankamugayo zirenga 5,600 bandikiye urwandiko nyakubahwa umushikiranganje n'abashinga amateka twese turimwo tumwereka ko ibyavuye muri ayo makoraniro ari byo. None mugiye gukora iki rero? Nubwo ibihano bihari ntikibuza yuko abaserukira abanyagihugu bashizwe imbere n'abanyagihugu bandanye bariko barasemera babavugira. Ni no muri iyo ntumbero ikiganiro cy'uno munsi twagiteguye, mbere ntitumva n'ukuntu bari bagombye kuburagiza abashinga amateka, none bagomba kutuburiza ikiko tugico dushikirije kuri izo ngorane. Ariko mu nyuma byahavuye bitonganuka, turanduka turakora atankomanzi, amenyesha makuru barenga 16 turagira ikiganiro hanyuma birahera neza, barataha natwe turataha. Twashatse kumva icyo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga kuri ibyo SNL isaba, atubwira ko atarabona icyegeranyo cy'ibyabaye uyu munsi kugira ngo ashobore gusubiza. Namara kugisoma agashaka kutuvugisha tuzamuha ijambo. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU uravuga ko wizera ko Perezida Putin w'Uburusiya ari kuyobya ibihugu bya Afurika abyizeza kubyoherereza impeke z'ubuntu. Umuvugizi wa Komisiyo y'Uburayi Nabila Masrari yavuze ko agendeye ku byabaye mu bihe byashize Uburusiya butazakurikiza iri sezerano. Kare mu nama yahuje Uburusiya n'ibihugu bya Afurika, Perezida Putin yari yavuze ko azohereza ibihumbi by'amatoni y'impeke ku buntu mu gihe kibarirwa mu mezi. Yavuze ko ashaka gufasha kwirinda kabutindi y'ibura ry'ibiribwa ku isi. Uburusiya buherutse kwivana mu masezerano yo kwemerera impeke za Ukraine kohererezwa mu mahanga nta nkomyi, ibintu byateye impungenge. Amakuru ava muri Korea y'Epfo aravuga ko Korea ya Ruguru yakoze akarasisi ka gisirikare ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 70 y'amasezerano yahagaritse intambara ya Korea zombi. Imihango nk'iyi Pyongyang yari yitezwe cyane, ndetse abasesenguzi bavugaga ko n'ibisasu bya misile ndengamigabane bibonwa muri ako karasisi ku bikoresho bikoreshwa mu kubirasa. Intumwa z'Uburusiya n'Ubushinwa ziri mu mujyi muri ibyo birori. Imbere televiziyo ya Korea ya Ruguru yari yerekanye amashusho y'umutegetsi mukuru w'igihugu Kim Jong-un yereka minisitiri w'ingabo z'Uburusiya Sergei Shoigu ibitwaro nk'ibyo ngibyo byarimo ndetse n'ibisasu nyine bya misile ndetse n'ubwoko bw'indege itagira abadereva yari itaraboneka ku mugaragaro.
iyi ni BBC gahuza miryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Kuri Facebook live uratwumva unatureba mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane saa 12:39 mu Rwanda no mu Burundi ni saa 11:39 muri studio za BBC i London. Ndi Prudence Njumba. Tujye mu Rwanda hari kubera imurikagurisha mpuzamahanga ry'ubuhinzi. Iri murika ngarukamwaka ribera ahitwa ku Murindi mu mujyi wa Kigali ryahawe intego yo guhindura ubuhinzi hifashishijwe ikoranabuhanga. Ryitabiriwe n'abahinzi, ababyaza umusaruro, ibikomoka ku buhinzi ndetse n'inzobere mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu buhinzi. Rikaba ririmo ibihugu bisaga 10 byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutsa. Umusaruro w'ubuhinzi n'ibikomoka ku bworozi nibyo bigize ahanini iri murika, bigaragara ko ryitabiriwe cyane. Benshi mu baza gusura ibimurikwa ntabwo ari abaguzi, ahubwo bagizwe ahanini n'amashyirahamwe y'abahinzi n'aborozi bafite amatsiko yo kubona ubumenyi bujyanye n'ibyo bakora. Ikigo Fresh Vegetable Garden ni kimwe mu byaje kumurika ubunararibonye gifite. Iki gitanga ubumenyi bujyanye no guhinga imboga ku buso buto kandi bugatanga umusaruro mwinshi. Uyu musore niwe nasanze asobanurira abamugana. Nabonye ko hari abantu benshi mu ngo zabo batunga jaride y'indabyo zigiye zitandukanye. Ushobora gukora home decoration igizwe n'imboga zitandukanye, bikaba ari ibintu bizana n'umwuka mu rugo uturuka ku bimera, ariko ari n'ibintu biri consumer. Mu bantu benshi bagendaga bitegereza amoko y'imboga yamurikwaga barimo umubyeyi wahatinze cyane ndetse wanambwiye ko atashya anyuzwe. Njyewe natangaye cyane rwose, nanabikunze. Urabona yuko nyine hameze neza, umuntu aramutse afite nka jaride mu rugo, wenda tukaba twarandura bwa bwatsi tuba dufite cyangwa se ibiti twirirwa duconga, ahubwo ukabishyiramo imboga, icyo gihe twasezerera isoko. Hamurikwa ibihingwa ngandurarugo nk'ibijumba, imyumbati n'ibishyimbo, hiyongereyeho n'ubuhanga bwo kongera umusaruro wabyo. Hari ariko n'abaje kumurika umusaruro w'ubuhinzi ushyize imbere isoko. Abo ni nk'abahinga ibyoherezwa ku isoko mpuzamahanga nk'urusenda. Abanasanze bamurika ubwoko butandukanye bw'urusenda. Nk'urusenda turwumye turugurisha 3,000, urunguru habanero turugurisha 2,000, ruriya turimo kurugurisha 2,500 rwa teja. Hariya dufite bita red tanda nayo turimo kugurisha 800 ku kilo urusenda rubisi. Urusenda nta mafaranga ubundi niba dushobora kuruhinga, kuko rutandukanye no kuba wahinga bya bihingwa bindi uhingira kurya. Turuhinga dutagatinga isoko, nubwo wagurisha inshuro imwe umusaruro wakuramo waruta uwo wavana muri bya bijumba. Haramurikwa kandi ikoranabuhanga rikoreshwa mu buhinzi nko kuvomera imyaka, kuyirinda uburwayi ndetse n'ubuhanga bwo gusarura. Iri murika ryitabiriwe n'ibihugu 16 birimo ibya Afurika nka Uganda, Tanzania na Zimbabwe ndetse n'ibyo hanze y'umugabane nk'Ubufaransa n'Ubushinwa. Tugaruke ku mugabane w'Uburayi, aho banki nkuru y'Uburayi yongereye ikigero cy'inyungu zishyurwa ku nguzanyo ku buryo budaherutse kuboneka kuva mu mwaka wa 2001. Cyongerewe kuva ku bice 0.25% kugera kuri 3%. Iri zamuka rero rikaba rizatumbagiza ikiguzi cyo kuguza ku ngo n'ubucuruzi bibarirwa mu mamiliyoni, bishyira igihato ku bushobozi bwo kugura, bityo bikaba byagabanya igitutu gikomeje kuzamuka ku biciro. Icyemezo cya banki gikurikiye icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisa nk'iki cyafashwe ejo hashize kuwa gatatu. Izamuka ry'ibiciro mu gace k'ibihugu bikoresha ifaranga ry'Uburayi riri hejuru cyane y'intego ya banki nkuru y'Uburayi, kandi banki yatanze impuruza ko ibi bizakomeza kuba hejuru mu gihe kiri imbere kirekire. Tugiye mu mikino y'igikombe cy'isi, aho ikipe ya Nigeria, imwe mu makipe ane ahagarariye umugabane wa Afurika, yakoze ibidashoboka byitezwe n'abafana bake cyane, itera intambwe yo kuba yarenga imikino y'ijonjora mu itsinda ryayo, itsinda Australia yateguye amarushanwa 3-2. Ibindi tubibaze Yves cyane wakurikiranye ari Kigali. Ibitego bya Nigeria byatsinzwe na Kanu Ohala ndetse na Oshowala ku munota wa 72 ku ntsinzi ya 3-2. Nigeria nayo yagize amanota 3 muri iryo tsinda rya kabiri riyobowe na Canada ifite amanota 4.
kuri Nigeria birashoboka kubona itike yo kurenga amajonjora niramuka itsinze umukino wayo wa nyuma izakina na Irlande yo yamaze gusezererwa. Mu mikino yabanje, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Amerika Lindsey Horan yafashije ikipe ye kudatsindwa n'Ubuholandi ubwo yishyuraga igitego ku munota 62 umukino ukarangira ari 1-1. Uko kunganya kwa Amerika n'Ubuholandi biratuma Amerika ikomeza kuyobora itsinda rya gatanu ifite amanota 4 inganya n'Ubuholandi, ariko ikarusha Ubuholandi ibitego byinshi zigamye. Ni mu gihe Portugal yo yatsinze umukino wayo wa mbere ibitego 2-0 itsinda Vietnam, byatumye igira amanota 3 ikaba igifite icyizere cyo kuzakomeza, gusa mu buryo butazayorohera kuko izahura na Amerika ifite icyo gikombe kandi yo ikaba izaba ikeneye kunganya gusa. Ejo kuwa gatanu hateganyijwe indi mikino 3 mu itsinda rya 4. Ubwongereza buzahura na Denmark, Ubushinwa buhure na Haiti mu itsinda rya 7. Argentine ikazakina na Afurika y'Epfo. urakoze ibi cyane abo none n'umwanya w'ikinamico runana saa 12:15 mu Rwanda no mu Burundi. Nyirabazungu ntakozwe ibya gahunda nzamura bushobozi bw'umwana naramasabwa kwitabira. Hagati aho duheruka Mutesi ashishikarizwa gutanga ubuhamya ku byamubayeho. Yarabyemeye se n'urunana. Hanyuma tukamesa ryari? Nitumara guteka turahita tumesa imyenda mike. Ko mutavuze kwahira ubwatsi bw'amatungo se? Nyine nitujya kuvoma nawe urahita ujya kwahira ubwatsi, turahurira hano twese. Nta kibazo. Amasaha ya club aragera imirimo hafi ya yose twayirangije. Ariko ndumva mfite ubwoba, sinzi niba ndibuze kubishobora. Wigira ubwoba mute? So gutanga ubuhamya se bw'ibyakubayeho wumva ari ukubeshya? None se ukeka ko byoroshye kujya imbere abantu ukavuga ngo nakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, nsama inda, ndabyara, ndwara fistile? Urumva birumvikana birasaba imbaraga z'umutima, ariko nanone kutabikora nuguhemukira urundi rubyiruko rugenzi rwawe. Yego ndabyumva ko kubabwira ibyo nanyuzemo byatuma bamwe cyangwa benshi bafata umwanzuro wo kubyirinda, ariko si ibintu byoroshye bavandi. Nyine birakomeye, ariko umura turaba tuhabaye nk'abavandimwe ndetse n'izindi nshuti zawe. Ngaho rero ibaze ukuntu nza kuba mvuga ayo manjwe ndi imbere y'abantu twiganaga bari kurangiza za kaminuza, abandi bari mu mirimo myiza, nawe ngiye mfite icyo kirwara cya fistile. None se muti ko numva ushaka kwisubiraho kandi twari twabyemeranyije? Ahubwo se muzi n'ibindi? Iyi club sinyijyamo. Oya rwose mute, oya pe ugomba kuyijyamo. Rego ukimenyereza gura n'abantu nk'uko byari bimeze mbere hose. Ibyo mukuru wakubwira nibyo mute. Ntabwo ugomba kwifungirana mu kazu ka wenyine nk'aho uri igicibwa. Urumva? Mana we. Ndaza kugerageza ariko sinzi ko biza koro. Beni, uze kumva hafi ninangira gutitira itumfata. Yewe Benita nimujyana. Twari twibagiye ko nimugoro tutagomba gusiga butiki ifunze. Urebye Benita arasigara acuruza ntabwo ajya muri club. Benita nitutajyana rero nanjye sinjyayo. Ariko nanone butike nayo ntitwasiga tuyifunze. Nta kibazo nimugende njyewe ndasigara ncuruza. Nta kundi pe. Oya Felicia, ntabwo byashoboka ko useba kandi uri umwe mu bayobozi ba club. None ubwo biragenda gute? Ubusuje guhura amasaka iki gihe Kareme? Ntibitwaye ikizi. Ahubwo yazane hano nyatangira hakiri kare. Ubundi nurangiza mu kazi k'abandi? Hari ikibazo se? Amasaka ndayahura iminota ingahe? Byihora rero natumye huza kuyahura. None se ubwo kuki wemeye gutanga amafaranga yo guhura amasaka kandi twari twabivuganye ko nzanyahura mama? Ubu se nisangaye? Ni gute wifata ukaryama ukageze amasaha kandi uzi ko twasezeranye kuzinduka uza kumfasha? Hari utwo ninazindukiyemo mu rugo numvaga ko byanze bikunze ninturangiza nza kugufasha mbere rwose yo kujya ku cyuma. Nuko rero nabonye utinze ngira ngo umugore wawe yakubujije. Mpita ntuma narame gushaka undi umpurira. None se n'uyu munsi wamubujije kujya kwiga mama? Ariko ibyajya kwiga ni biki? Mu biruhuko ko abana bafasha ababyeyi, ayo masomo yo mu kiruhuko ninde wayazanye? Ni gahunda y'ikigo cyose bashyizeho yo gufasha abana badatsinda neza kugira ngo nabo rwose baba bahanga. Yewe niyicara ajya mfasha imirimo nta buhanga bwa narame mbona. None se yaba umuhanga gute kandi numva abandi bajya kwiguka mu buza mama? Ariko ubwo yakugiye mu matwi yaragucurikanga nawe uremera? Ntabwo ari ukuncurikanga ibyo avuga nibyo mama. Rwose njya mbona n'abandi bana bagiye ku ishuri
nababaza bakambwira ko bagiye muri gahunda nzamurabushobozi y'umunyeshuri. bakagenda buri munsi nta kantu bakoze. None se Narame we hari ubwo yakubwiye ko azajya agenda buri munsi? Ntiyakubwiye ko ari iminsi 2 mu cyumweru? nushaka ubumwe cyangwa igice nta mwanya uhari wo kujya kwirirwa muri tayari n'ikibariko abeshya ngo yagiye kwiga. Ubu se ndakugira ne ko nanjye udashaka kunyumva. Ngaho byibuze uzabaze mwarimu Budesiyana cyangwa Mugisha niba iyo gahunda ihari cyangwa ariyo Narame yihimbiye. abajene imbaraga z'igihugu kandi zubaka. reka mbaye ikaze muri ibi biruhuko mugarutsemo mukiri imbaraga z'igihugu kandi zubaka nk'uko mubyivugiye rwose. ubwo abanyeshuri baje tugiye kongera dutwike twimanukire. William ndumva avuga ko mugiye gutwika mukimanukira. Gutwika ku mugani wanyu ni byiza nk'abajene, ariko gutwika ni ugutwikana ubushishozi, kuko ushobora gutwika ugashiduka witwitse ari wowe ubwawe witwitse, sibyo? Nibyo. Ibishirira ntibizabatarukire. Iyo abanyeshuri muje mu biruhuko muvuye mu maboko y'abanimateri n'abanimatrice, hari ubwo usanga mwishoye mu bigare bibi bikarangira mugiye mu ngeso mbi cyane. Ndabeshya? Reka. Aha, murabitsindagiye ko bibaho cyane. Ninde waduha ingero z'ingeso mbi dukunda gushorwamo n'ibigare? Kunywa inzoga. Kirera bivuze neza cyane. Atubwiye kwishora mu businzi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bijyanye nabwo. Ninde watubwira ikindi? Kwishora mu ngeso z'ubusambanyi. Aha, arabivuze nyiraneza. Mwarubyiruko mwe, bavandimwe inshuti zanjye, mwirinde ubusambanyi. Ubusambanyi rubereze mu rubyiruko rw'abana bangana nkamwe, kandi ntimwibuka ko buvamo ingaruka nyinshi kandi zikomeye cyane. cyakora hanze aha abana barya abandi nk'abari mu biraka baraza. Nubwo William bivuga mu buryo busekeje, ariko ibyo avuga nibyo pe. Hanze aho abana bangana namwe barasambana ugasanga bibaviriyemo gutwara inda cyangwa gutera inda bitateganyijwe, bikabaviramo guta amashuri, ubuzima bwabo bukangirika bikomeye cyane. Hari n'ubwo bivamo n'amakimbirane mu miryango, bakabana n'ababyeyi batabishimiye cyangwa se bakirukanwa mu rugo n'izindi ngaruka nyinshi kandi mbi. Nyiraneza arakoze cyane kutwunganira rwose. Rero bajene rubyiruko nshuti zanjye, reka oya yacu ibe oya. Niba umuntu agusabye ko mukorana imibonano mpuzabitsina ukamubwira oya, yimubwira ukomeje, ntitangira ari oya ngo birangire yahindutse yego. hanyuma se niwisemo kumubwira yego? Icyo nacyo ni ikibazo cyiza cyane William abajije. Ati niba bagusabye ukumva nawe urabishaka ugahitamo kumubwira yego, nibe yego, ariko cyane cyane wibuke gukoresha agakingirizo kugira ngo wirinde gutera cyangwa uterwa inda itateganyijwe, ndetse wirinde n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida, imitezi, mburugu n'izindi ndwara nyinshi. Turi kumwe bajene? muceceke mutuze urubyiruko mutuze. mumfashe dushimiranye si rero mu buryo bwimazeyo ku bw'inama nziza tugiriye. Bravo. Nubwo amasaha mufashe akaba agiye mu yindi mirimo, ariko inama tugiriye ni nziza kandi ingirakamaro. Uwazikurikiza zamufasha mu buzima buri imbere pe. Ariko akantu ko kuvuga ngo niba uvuze hoya nibe hoya, niba unavuze yego ibe yego, niko kankuyeho kabisa. Umva William, umva neza. Kuri yego yongeye ko niba ibaye yego ugomba kwibuka agakingirizo. Ukuntu William ibintu yakomeje kwigarukaho banza bikunda cyane pe. Oya Kre, siko bimeze. Iyo tuganira hano ntabwo utanga ibitekerezo byinshi cyangwa ubaza ibibazo byinshi ari we uba ukora ibyo bintu kurusha abandi, ahubwo tuba dusangira ubumenyi kugira ngo utegure ejo hacu heza. Yego rata Felicia, hari igihe wumva umuntu hano yibarije ikibazo abandi bagahita bishyiramo ko ibyo bintu yabajije cyangwa yatanzeho igitekerezo ngo ibyo bintu akunda kubikora. Oya ibyo ntaho bihuriye. Hano tubaza kugira ngo tumenye uko twirinda. Muri aka kanya rero
hari mugenzi wacu wifuje kuduha ubuhamya bwadufasha kwitaho no kwirinda nk'urubyiruko. nkunda kumva ubuhamya bw'abantu batandukanye kuko bimfasha kumenya uko nirinda bimwe mu bibazo bagenzi banjye baba barahuye nabyo. Mutesi rero umwanya ni uwawe rwose, tambuka hano tubwire ubuzima wabayemo nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ugatwara inda utateganyije. Umwanya ni uwawe. murakoze cyane. Ubundi bitangira nari mu mashuri yisumbuye ariko nkumva amaze kuba inkumi ikeneye gukundana n'umusore. Umusore naramubonye turakundana birashyuha, dutangira gukurukana ahantu hose agiye tukajyana, nanjye aho ngiye simusige. Nari naratakayemo byo sinababeshya pe. Ubwo amanota yatangiye kugabanuka, ku ishuri ikinyabupfura kirayoyoka, batangira kunuma ababyeyi kubera imyitwarire idahwitse yandangaga. Abavandimwe banjye batangira kunyaba bambwira ko urukundo rwanjye nta kintu kizima rugamije ahubwo ruzankururira ibibazo. cyaze mwarahatwitse mu gihe cyanyu kabisa. Aha. Icyo gihe wangiraga inama wese nabonaga ari ishyara mfitiye ko niboneye umuhungu mwiza twikundanira. Ariko nk'uko Nyensi yahoze abivuga, ibyo nitaga gutwika byaje kumviramo kwitwika kuko byagezeho dutangira gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye abaneye inda. Ubwo se byarakoroheye ko warusanye inda ukiga kandi ukiri mutoya? Ibyo nahuye nabyo kubivuga ntibyoroshye nyirane. Ubwo narabanje ndayihishahisha ariko inda nyine ni nk'inkorora murabizi nawe uyihisha kabiri. Yego disi. Umuryango umaze kumenya warandakariye cyane nsa nkaho mbaye igicibwa. Mba mvuye mu ishuri, umusore waneye inda ntacyo yari kumarira, namwe murabyumva kuko nawe ubwe ntacyo yari yimariye. Ngeraho nawe nagiye kubyara nta n'inote y'igihumbi mfite mu mufuka. Yawe Mutesi, ihangane rwose komera sibyo? Impore. Nyuma ndabyara ariko mbyarira mu rugo bimviramo kurwara fistile. Iyo nimbi nuwo nanga sinaye mwifuriza. Uzi kuba inkari n'umusarani binyura ahantu hamwe kandi bikaza utabiza wicaye ukumva byatose. Baba we. Ubwo nyuma bibye umuryango uranyirukana. Ndangije njya kuba kwa data bukwe. Bama nakato kugeza aho numvaga icyambera kiza ari ukwipfira. Yewe ngerageza no kwiyahura biranga. Impore mute. Komera mama. Nyuma y'igihe na wa mwana nabyaye barapfuye. Ariko se uburankurubano njyanaye. Ceshwa hadutahe se nyine ikigoryi gusa. Hanyuma se ntabwo wanyura ku neza utankurubana nk'ukurubana ihene? Wandekuye amashati kuko kuri kuniga. Kurasa birahagije ntaragushyiramo n'urushyi. Ntibikira. Uranshyiramo urushyi se nagututse nakwibye nakoze iki gituma ndyurushyi? Niko Pascal, uriya mugore mwe mwicanye musangira inzoga nuwahe? Uriya se simabuja hamwe maze iminsi impinga. Kuki wemeye kujya gusangira inzoga nawe utambwiye? Kubera icyo wasangira inzoga nawe utambwiye? Ye? Pascal. Karamanye. Ariko se ndekura mukobwa jayi, ndekura nyeza tatubona umfashe mu mashati n'ukuri. Karame. Reka nkure kure, ariko ntibirangira hane tugera mu rugo urabisubiramo. Niko, kuva ryari nambarana n'umugore wawe? Gusa urumva ibyo ari igihe wabibaza koko nye? Niko mukobwa ja. Karame. Ninde waguhaye ikanzu yanjye ko maze iminsi narayibuze? Sejone nayikuye ku mugozi ngiye kwa mugangara. Sinkubaza aho wayikuye, naho wayijyanye. Ndakubaza wayiguhaye ninde? Wayimpaye se nende ko yari yanetse ku mugozi? Narayihaye. Hereka urabivugana n'amatama yombi nta n'isoni ufite. Ko numva ushaka gushyuha cyane nkaho ikanzu nayiresanye. Ntimunyumvira agasuzuguro k'imbesire kazi y'umugore. Kandi mukobwa ja, ubu nayikwamburira hano. Oya nye, nukuri mugirira impuhwe pe? Ubu se wayimukuramo agataha yambaye iki koko? Ariko ntukagire ubwango kabye Pascal. Yaba yinkuramo se kuko nayimwibye. Yaba yinkuramo kuko nakoze iki. Noneho yinkuremo turebanye. Mukobwa ja, kandi ubu nakwereka uwo ndiwe. Uri wese ntazi ninde. Nturi nyeso kwa mukecuru rangwe dagomeye kubera umushiha n'ubushinzi. Ariko si ibintu kimwe kabyaramo. N'ubutaha ujye umenya uwo urira n'ubutiza. Gahuza ni muri kurani.
ubwo tugiye mu mbaraga rero kuko uri inshinze nka biki cyengera nkwereka ko ubushinzi busumbana uri konyuma pasika urebye umugore wawe wankoreye ndavuze ngo ngere mu rugo nta kintu cyanyu kiri ku butaka bwo kwa Munyeshyaka kurari kuva aho tugende waciye tugataha sibwo ikanzu rikoze ubu se noneho Pascal n'umuryango we barerekeza he ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha barakoze abo mu ikinamico runana natwe dusoreje ibiganiro byacu ndi Prudence Joba twafashwe na George Baines.